Nangwa abantu nabo bongere kwetegeza kugira ngo umuntu kuba kumuhereza bail kuba kumuhereza bond kikumariza ngo umushango nuguba gwaho bakuhereza umuntu bamuhereza bond kambenga cyari ya police kake nubagumiza mbakucondoza tokabire innocent tokabire innocent kandi tokabire convicted person tubaga kucirira umushango so police yene gumiza mune icondoza uhura muti yari ya bond bamutwara ni cyacu mwena nakaru kutunga bail tujya ngo umuntu kiyatunga court bail ngo mushango gwaho ngo mushango bajankare mushango gwaho yata nagumizamu ariko zo mushango okusya ihigura hwe kongo mushangira abantu abinji kare kuteko mushango ka police atubashanka yavergaho abiyesize ni cyaje abarakora turi mushango ni cyaje mwena na hakoti ushango umuti yateko mushango murunje hakoti uko yateko mushanga hakoti umuntu kuba mpereza bail tiyaza mukoti tiyareta abajurizi umuntu ari ya bail hatoshanga umushango bagubinga kandi bataka kwereza bail ukaje toba mpereza bail nabirwa ukatoro kukagenda bail nubaje cancelinga hato batandika gukora ki hatoshanga batandika kuronda hiba kukwatira hona babasa kutaho ko kaba kuntumye naho hari ndijo